Pokazat ću vam kako da deaktivirate automatsko potezanje ručne kočnice kada se automobil ugasi i ono automatsko otpuštanje kada krenete voziti. Znači tako da povlačite ručnu samo na dugmić, ručnu kada vi to želite da je otpuštate. Znači da biste isključili auto treba da je upaljeno, konkretno kod mene može i samo da je dat kontakt i ručna treba da je povučena, znači treba da vam svijetli svjetlo za ručnu kočnicu, znači da je ona podignuta. Nakon toga ćete stisnuti dugme prema dole, znači kao da je otpuštate i držat ćete stisnuto to dugme 10 sekundi, znači najmanje 10, ali ne preko 15 sekundi i nemojte stiskati nožnu kočnicu, znači bez nožne kočnice. Evo stišćem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sad stišćete nožnu kočnicu i na 2 sekunde povučete ručnu kočnicu prema sebi. 1, 2. Uspješno ste sad deaktivirali automatsku ručnu kočnicu i znajte da ste to uradili tako što se sada ovdje među lampicama ova skroz desna ikonica pojavila, znači opcija da je piše, ako se zagledate, auto off, znači automatska ručna kočnica je isključena. Na isti način možete ponovo da je aktivirate, znači ovako kako sam uradio. To je to. Na ovom kanalu snimam kratke i jednostavne tutoriale, uputstva i savjete vezane za raznu tehniku, aparaturu, pametne uređaje i naravno računare, kako o hardveru, tako i o softveru. Značilo bi mi puno da se prijavite na moj kanal i tako olakšate njegov rast i napredak.